Hoş geldiniz. Bugün däl osunday sazan balıkты dayındaudy üýretетін bolamyn. Bol üçin videonu soňuna deýin garaňyz. Jууp tazalap koýgan balykty oslayынан pışakpen arkasынан tilip jiremiz. 5-6 jigdен. Kajetli demlendirgiçler, pripravlar daýyndaýmyz. Imberdi жалпактап toraýmyz. Bu sarımsakты töbesinden urup yezip jiremiz. Лавра жапырагынан бесалтып алып, китайский приправа хваджали, көк пияз және кинза. Китайский приправа сяохуйсяң. Endi balıktın sorpasını daýyndaýmyz. Kazanга 1 çömüş may koýamyz. Bir çömüş kant salamyz. Jakşylap ýertemiz, asykpay. Budan 4 türlü reň çygady. Karap tursaňyzlar. Aldymeny ýeridi. May katlı kızıp ketse ottan alamız. Akırında köpürçükler çığa bastaydı. Köpürçükler çıktı. Endi kızargan кезде üstüne su koyamız. Sudu toldurup koyup daýyndagan pripravlarymyzdy salyp balyktyn üstüne quýamyz. Balygymyzdy 15 minut jay otda qaynatyp byktyryp algansyn. Oslay akyryn ýepben üzüp almay, syndyryp almay jaylap tarelkaga alamyz. Sorpasy bolsa tögemiz. Balıkты kaynatkan sorpany sürüşpen kazanga koyup alamyz. Odan
картоп крахмалы менен сорпаны коюлатып аламыз. Тарелкадагы балыктын үстүндөгү приправаларды, шөптөрдү тазалап алып аламыз. Коюлган сорпаны балыктын үстүнө куябыз. Коюлаткан балык сорпасын балыктын үстүнө устайынан куябыз. Üstüne usактап тууралган көк пияз, кызыл, жасыл бурчтар жіңішкеленген. Осылайынан себеміз. Және күнжіт себетін боламыз. Әдемілігі үшін. Мінекей достар, тушеный сазан осылай дайын болды. Ас болсын, балықтың реңі, дәмі болған дұрыс. Рецепт ұнаған болса, каналға жазылып тіркеліп алыңыз. Тағы да басқа керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Рахмет, сау болыңыздар.